yahlaba inhliziyo yami mina langi ukwethuka ngase iso eKalvari esilakhe silakhe iziyo langibonisa sengazivu izo eKalvari yegomo sangana lota hallelujah no khululwa kwenzeke eKalvari sengiletha Jesu wami Jesu Yahuma eKalvari yegomusa gomusa lota hallelujah nokukhululwa komphefumulo kwenzeke eKalvari Tell us simeni ngetinyawo sifunze Isaiah 53 from verse 1 siya ku verse 5 sitawufunza ngetilimi tonke letivumelekile kangwane hallelujah ngubani lo wakholwa ngumbiko wethu wona umkhono wasimakathe wembulwa kubani umkhono wasimakathe wembulwa kubani Isaiah 59 uthi ingalo yasimakathe ayimfishane ukuthi ngeke yasinzisa ngiyola lakhuluma ngayo la ukuthi isandla sakhe sembuleka kubani verse 2 inceku yakhe yakhula embikwakhe njengelihlumela lelithambile nanjengempanze emhlabathini lowomile yayide buhle noma bukhosi kuze isikhange ukuthi singaze sisonzele kuyo kude labe ibonakala inako lokwakungenta ukuthi siyilangadelele siye kuyo yedzelelwa yaliwa bantu umuntu wetinsizi labe kwetayele kuhlupheka njengemuntu bantu labangamfuni kumbuka yedzelelwa asizange siyishaye mkhuba impela yabethwala buthakathaka bethu
yabetiyatha yatetiyatha netinhlungu tethu noko thine sayithatha ngekuthi nje ishaywe nguNkulunkulu yamukulwa nguye yahlushwa nguNkulunkulu kodwa yagwazwa ngenxa yetiphambuko tethu yafihlidwa ngenxa yekona kwethu sijeziso saba setikwayo kuze thine sibe nekuthula nangemanxeba emivimbo yayo siyaphiliswa ukhona lo verse 5 ukhona lo phethe sizulu ku verse 5 ngemanxeba ayo siyaphiliswa nesiswati sithi siyaphiliswa ngemanxeba ayo siyaphiliswa sithini isizulu sishindvo yinye singesisithini alo mane awabamba lamagama we are awuphindze lapho we are healed by the punishment that he suffered we are le magama lathi we are asho ukuthi siphili okay akasho ukuthi siyaphiliswa athi siphili ikhona lenye lesho lokwehlukile kunalo NET he was despised and rejected by people one who experienced pain and was acquainted with illness people hide their faces from him he was despised ngibani verse 1 lo engimfundza or ngifunda ngathi ngifunda verse 3 mina verse 5 NET verse 5 uthi he was wounded because of our rebellious deeds crushed because of our sins he enjoyed punishment that made us well because of his wounds we have been healed we have been healed because of his wounds we have been healed asiphakamise intandla babe simathini ake siphakamise intandla tethu semukele live lababe uNkulunkulu livi lakho leli babe siyalamukela namuhla khuluma ngalo Nkosi kithi sivula tinhlitiyo sivula Nkosi tindlebe tethu babe longcwele lilungele thine uthide ngalo Nkosi angeke liphume lihambe libuye kuwe lingakawufezi umsebenzi walo lolithumele wona babe longcwele sithi ke Nkosi sivuma ukuthi lelivi lakho leli lufeze lomsebenzi wakho lolikhiphela wona namuhla ngegama lika Jesu sesimisa yonke imimoya lephambana nekufundwa kwelivi lakho siyayehlulekisa kulesi sikhathi ngegama lika Jesu Kristu sithi thula manje wenhlitiyo sesifuna kulalela livi egameni la Jesu Kristu amen hallelujah ngicela ukuthi lokho angifundzela 2 Peter noma ngibani 2 Peter nivele chapter 2 verse 24 sive ukuthi uthini Petro yena hallelujah 1 Peter chapter 2 24 he himself bore our sins in his body on the tree that we may cease from sinning and live for righteousness by his wounds you were healed
by his wounds you were healed. Bazalwane, njalo masita kuNkulunkulu sitewukhonda uNkulunkulu. Kusuke kunesizathu lesitsite emoyeni wemuntu lota ate ukhonda uNkulunkulu. Lo munye uyeta ate ukhonda uNkulunkulu hayi ngoba unenkinga noba unekugula, but just because une fellowship naNkulunkulu. But labanengi bantu bayeta uNkulunkulu ngoba anenhlupheko, even kukhona kugula sithi financial sickness. Kuyendeka futhi ube business sickness. Kuyendeka futhi ube relationship sickness. Bese sita ke kuNkulunkulu wethu ngoba sinaleto tinkinga leto. But masita kuNkulunkulu wethu ngaleto tinkinga leto asiketi kumuntu lotawusitshela titori takhe, site kumuntu lotawusitshela ukuthi siphila njani. Lokuphila lesiphilako kude lesingaphila ngako ngaphandle kwelivi lakhe. Lelivi lesilifundzako lamuhla likhuluma indvo lekuthiwa seyenteka. Isaiah uma aprofeta utshela laba lebeba profeta batshela uthi ngemivimbo yakhe asengakafiki kodwa esiphambanweni. Ukhuluma ngaye akatalwa. Ngoba kukhuluma uNkulunkulu akhuluma ngabani? Nga-Isaiah. Uthi lona lengikhuluma ngaye waphila emkhathini webantu. But lokuphila kwakhe lamkhathini webantu abenganayo indvo lengamkhanga nje. Lengakhanga abantu ukuthi basondzele phela kuye. Cha, abete lokho. Kude lebebangathi nabakusondzela kuye bathi bayakusondzelela. Ngumuntu lophila nje wetzeleleka nje. Ebazalwane anathi ukuthi kubuhlungu kangakanani kuphila impilo yekwetzeleleka nje. Phela abazalwane ngeke bese siyayingana kubukhulu. Phila nje impilo yekwetzeleleka nje. Angikhulumi nawe indvodza, angikhulumi mina ke thuna ngabe ungumfati wenzile, wenze ndvodzeni letavele nje kululade nje. Uthi noma uthi uyahamba asaka kubuke abese ingcenye yakhe bese uyaphimisela singangibonani ke njalo. Leyo mpilo leyo linyeva liyahlaba. Buhlungu lempilo. Kubuhlungu lapha nangabe sekusho lona loweta ngayela kungcono bosikoni nangabe kusho bosikoni bathi yena bhuti yini le beboneni la kodwa hayi nasekusho bhuti. Lempilo yaJesu kwaba impilo nje yekwetzeleleka nje. Impilo kwetzeleleka bazana ebuhlungu. Dlamini. Mina ngiyathi impilo kwetzeleleka. Ngake ngawushumayela nami ngabidwa. Wathi ngiyoshumayela akaShwa. Inhlangano yebahlabeleli makholo. La ku Old Trade Fair. Uyabona ushumayela eTrade Fair kune stage lapha, stage. Awuhlala lapha kubantu, uyohlala lapha estage. Ngenyuka nami ngaye stage. Ana ngifike stage. Ngitala lengqondo yasengudzeni. Lokusibantu ufike ubabingelele. Ababingelele abafundise ngitoshumayela nabo. I won't forget. Adangabingelele babukana bodwala bahleka. Kwabathe lo welula sandla. Bahleka. Bahleka bashasi ngisi baqoqa.
ngahlala phasi ngabinza ngahlala phasi ngangenti lutho. But kwafika into kokuthi lele ngimthwele naye wabukelwa phasi wedzelelwa but asimuva adonza umuntu. Ngahlala nje phansi. Lo nkulunkulu lona lesimkhondako akunandzaba abantu bangakubukela phasi, akunandzaba futhi abantu bangakukhuluma, akunandzaba abantu bangasho noma ngabe yini ngawe, kodwa nangabe yena angakasho lutho akwemukele, temukele. Tende njani? Usho la emhlabeni la. La emhlabeni la. Emhlabeni kuyokhulunywa nje emhlabeni. Siyena lo muntu onakaboni nganje ukuthi phela labantu la kubo laba abafundzela kafundzela ngabashumayela bathi nje abantu abafundzile angakafunzi. Bese utemukela wena simelana ukuthi Jesu wakubita nje. Na ungakutemukeli wena utawulimala. Phela kufuna wathi simelana nokuthi phela mina ngibitwanga ngumuntu kodwa ngabitwa ngiJesu. Wangibita etingomeni nginje. Angibona futhi kude futhi langakwati ngami kodwa wangibita anginalutho lolukhangako kodwa yena wangibita yini nje lekhangako kuwe kodwa yena ukuthandzile noma bakubukela phasi kodwa yena ukuthandzile noma banganandzaba nawe kodwa yena unendzaba nawe. Hallelujah. Hallelujah. Sitekuyeke. Sitekuye lonemusa. Sitekuye lonelutsandvo. Mafundi ngathi Isaiah chapter 46. Ake sihambeni siyifunde bana bakithi. Uma ngabe ufunda lo verse 9 wakhona uthi lo verse 9 hey khumbulani. Khumbulani tinto takatseni. Hallelujah. Khumbulani tinto tanini na. Leto takatseni tseni. Ngobe mine ngimsimakazi futhi angiguquka. Uyazi ukuthi uNkulunkulu umuhle kangangokuba naloku nje bakubalela tono takho wena wakhipha siso wena kanjani njanyana akakubaleli lokho uNkulunkulu. Hey mayimuhle uNkulunkulu. Yena uthi unemusa uyasithethelela abese uyakhohlwa futhi bakugubheleke wena tono takho kodwa lalela la ukuthethelele ungasathi gubhela itono takho kanti uNkulunkulu ukuthethelele. Mina ngajabula nangithola umfati lo wami ngaba faithful ukuthi lo ngeke ngimfihlele lutho angifune eve lutho ngebantu ufuna luve ngami ngathi sithi yo engage singaka engage masikodwa utawulunga yini la kodwa vele utawulunga yini la mbana amavuso utawulunga la wathi usho ngizisho la kimi wathi kanti wena unjani ngathi yi sis asengikugwabulele ubone nje asewubone nje ngentela ukuthi nyalo kusenyalo nakune decision uyithathe kodwa wathi ukuthi ngibani lo hamba naye wathi tisho ngasilalela la since 1985 kubi lo ngikhuluma nje emva nebantu nebantwana lengibatiko ngababala lengibatiko ngasilabanye angibati ngoba lele bengigijima nabo bakhona labasho bathi ibashile abazange babuya basuka besahlupha sesikanzile bagcina nje bashile azange babuye ngeke ngathi sawuthi sithi siyashumayela emankayane le sijabulile kube khona kwagogo lokuthi haleluya haleluya
kanti sekwentela bomakhelwane babone lesimo ngokuthi hayi nguye bo. Hallelujah. But ngasinangilalela sengikhulumele liqiniso la kuye ngasinangilalela yena ngamuva athi kodwa mbamba nangabe uNkulunkulu emsibi akuthethelela leli tono leto bengingibani mina ukuthi ngakugubhela tono. Wathi mina noma angamphakamisa lo gogo lo mvana athi awuthi mlethe kimi gogo kuphela nje ngibuke ukuthi mntana nzini utholwe ngala kwa 85 noma utholwe ngale kwa 84 na uthola ngala akwathembeki. Ngajabula ngoba 1985 mangisinziswa ngadweba line lempilo ngobe kukholwa kunemlandvo kuthiwa angakakholwa abenje wanele kholwa wasuba ngilo hayi lento lefana kalo akufanani kuba nemehluko bakhombe kusangakholwa abenje but wanele kholwa washintsha waba nje. Sanibonani bathanda benkosi. Sanibonani bathanda benkosi. Sithe lo gcwele umusa ke akasikupheleli kona kwethu. Uyasanza ukuthanze unje. Kude libe kukhanga ukuthi angathanza wena. Kodwa ukuthanzile. Thula mabese sonbeni. Uthi ke Isaiah ngemivimbo yakhe nini nentanjani na naphila. Athi ke Petro Isaiah ukhuluma Jesu usengakafika esiphambanweni. Buka makhelwane lo lelo uthi hey uyakubona lo yababa. La kusukumisa wena. Hey usukele utolalela mina. Mina ngifuna ungilalele ngendlebe hayi kungilalela. Hallelujah. Hallelujah. Why Isaiah athi ngemivimbo yakhe saphila athi Paula umhlaba ungakasekelwa wavele wasiphilisa. Funda wena mbani Isaiah 46 funda verse 9 ngimemetela siphe kufunda lapho uthi khumbulani into takatheni leto takatheni ngoba mina ngingisimakathe futhi kude lo munye mina ngimemetela siphe ngiNkulunkulu futhi kude lo njengami. Hayi wena wabambela amagama lathi ngiNkulunkulu futhi kude lo njengami. Qhubeka wena mfana. Ngimemetela siphepho kusukela ekuqaleni. Uthi simakathe ngimemetela siphetho kusukela ekuqaleni. Kusukela etikhathini takadzenzeni. Ngimemetela lapho lokho lokutawukwenzeka. Ngimemetela lokho lokutakwenteka ngalamanye amagama simakathe uthi mine ngithi mine injongo yami iyanguma. uyathi simakathe nakathi ngimemetela siphetho kusho ukuthi buya lapha sisi kusho ukuthi simakathe nakabeke itinto takho la simakathe nakabeke itinto takho lapha akaqali nawe ede la ayele uqala le la kuleti indoda yakhe khona la kuleti indoda yakho khona aqethe abese uyahamba sokulanza wena akumikisele etindweni takho nakakumikisele etindweni takho kutawuchuza yena ukuthi ukuhambisa ngayiphi indlela nakuhambisa la emaweni kodwa yena usaya khona uyalela akabekele izinto takho khona ngoba tatiwa nguye wehle emaweni uphinza ukhuphuka imiqwa na ufika la ufe ngathi sophelelwa ngemanzi phatlalela hamba naye mawufika la labanye sebala sebefa ngathi baphelelwa ngemandla kanti sekusedude la mantina yena uyaphetha
before alandze wena. Sihambe sigileka la ndleleni bahleke labanye bantu kodwa lalela la sivuka siyakhona ngoba ayipheleli la indzaba sisaya khona. Bayeke bahleke wena ayipheleli lapho sisaya khona. Esandleni somusa. Hey, esandleni somusa ngiyaqinwa mina. Jesus, ngiyaqinwa. Esandleni vuma wena kubanjwa ngileso sandla. Vuma nje kubanjwa ngileso sandla. Noma sikholwa Nkosi yami awena. Hayi wena man ungalahla icilongo man. Ungabolahla icilongo. Icilongo liyakwelekelela icilongo. Ngoba lethi icilongo noma engiholela nasehlane ngathi libi. Kodwa ngiphumisela ngaphesheya. Unganiyekeli icilongo man. Kushasha sikisisa kubiza ukukhumbula icilongo. Malibonke igama lenkosi. Usuhamba la ndleleni na uhamba nelicilongo licilongo litakutshela cha angingedwa okha mina ingani ushilo ke oh shilo hey angishiye hey bahlekisile ngawe base basho labanye bathi kona lokholwa kumsithe ngawe. La basheshe bahleka khona lo hamba naye waqedza ngawe mvumele ahambe nawe akumekise endzaweni yakho. Ngicela kufana umbuzo nje bese ngihlala phansi. Layila umbuzo wami lokhona nalongihluphako kakhulu nalisi leBhayibheli. We were healed. Mawufunda 2 Peter chapter 1 verse 3. Lithi ngemandla akhe uNkulunkulu usiphe konke lesikudingako kuze siphile la emhlabathini la. Mawufunda 2 Corinthians chapter 9:8 athi uNkulunkulu unemandla, unawo emandla ekukunika konke lokudingako nangetulu kwekudinga kwakhe. Mawufunda 2 Corinthians chapter 8:9 nithi niyawati phela umsa wenkosi yethu uJesu Kristu ukuthi noma abecebile kodwa ngenxa yenu waba luphuya kuze kuthi nini anente nicebe ngephuya bakhe. Umbhalo wemaHebheru sahluko 9:16 athi phela umbhalo lifa awunamandla nakasaphila lolo libhalile kodwa nasafile sekude lo talishintsha lelifa. Jesu wafa wasayina endzaweni yethu sekude longashintsha lokho. Umbuzo uthi Paul what hinders us? Sivinjwa yini? Angithathe kube kunye. Sawubuya kusasa sikhuluma ngaloko. Asathe sibe kunye. Asesifunda nencwadi ya 2 Kings chapter 5. Agasoze angitele angifela agasoze angitele
nama-Syria nema-Israel kwakutitha from the beginning kathe balwa labantu laba kuthiwa le nkosi yaseSyria yayinendvuna yayo leyayincobe emave ngayo le ndvuna yayo uNamani but le ndvuna le yayinelichoko kanzi kuletinye tetimpi le ndvuna le taka Israel yanqoba ama-Israel yabutha impango kaIsrael yathumba nebantfu yathumba nesidzandzane saka-Israel satohlala lakayo kwabasicila lo mntana la ka-Israyeli nakabona le nkosi yakhe lo babe Namane ambona analolu choko wasuyakhumbula ukuthi kunebaprofeti ka-Israyeli naka yaseyikhuluma nalo makathi uyathi le nkosi yami mayingafika le ka-Israyeli ngiqinisile mayingafika le ka-Israyeli ingaphila kunemprofeti ka-Israyeli kuna Elisha wasinakasho njalo lo make watshela umyeni wakhe wayinkosini inkosi yakhipha emabutho kwahanjwa kwayiwa ka-Israyeli emabutho akayanga kamprofeti emabutho aya ebukhosini inkosi yake-Israyeli yathi no lo muntu lo le nkosi yaseSyria seyikonze kungihlasela futhi nginkulunkulu yini ukuthi ngingabulala ngiphilise no konze kungibulala eve Elisha athi cha ke nkosi abevela ngakethi lapho kuwe abete kimi mlethe la le ndvodza mayita la ku-Elisha cala kuverse 9 mfana nami ngitotandaza izwi lahlaba inhliziyo yami mina ke la ngibonisa ukwethuka ngase ke ngazi eCalvary izwi lakhe izwi lahlaba inhliziyo langibonisa ngase ngazi oh Jesus eCalvary yekumusa hallelujah nokukhululwa Jesus. Cala verse 9 bana msheshisa. Ngakho ke Namane wahamba ngemahashi kanye nangetinqola takhe. Wafike wema emnyango wendlu ka-Elisha. Elisha wathumela sithunywa kuye wathi, "Hamba ufike ugeze kasikhombisa emfuleni iJordani. Umtimba wakho utawuphila ube musha, uhlambuluke." Kodwa Namane wancanzeka athukuthele abila wathi, "Bengicabanga ukuthi utawuphuma etekini." Bamba, uyabona indvo lento yakuthi sithi sesentelwe tonke tintfo. Sifike singademukele indlela lesicabanga ngayo. Asilithathi livi linjengalo linjalo, but livi lidicteshwa indlela lesicabanga ngayo. Lento tsayithi bengicabanga lamanye amagama akukayi njengecabanga kwami wokani.
into levimba thine singemukeli tinto tethu uNkulunkulu yindlela lesicabanga ngayo. Kanti uNkulunkulu uthite Isaiah 55 imicabango yami ayisiyo imicabango yenu netindlela tenu atifani netami. Hayibo beka leya kakho phansi uthathe leya kaJehova. Ngitshele nje ukuthi Manoa nemkakhe usho ukuthi bona bebangaqabangi lobana lo mfana all these years. Ngiyacabanga. But now ingilosi seyifika sebagugile. It's now utawuthola umntwana. Ufuna usele logic yakhe. Hamba uyobuta Zakaria, awutala Johana. Kwabe kusathathe le logic yakhe ayibeke lapha phansi. Kodwa nayi kucabanga kwakho kwathi, ngilosi. Lento lokhuluma ngayo ngitawuye ukuthi iqiniso njani. Ngibi biology it's asihambi ngemfundo. Asihambi ngema systems asemhlabeni. Kodwa sihamba ngokuthuthini yena. Ngoba lo lokukhulunywa nguye ngilolo kuliqiniso. Yathukuthela le ndoda number 1. Indlela lesicabanga ngayo. Number 2 ipride. Kubeka wena mfana. Awusengifuna. Uyabona kunebantu labanganqanzeka lapha ababila. Yathi bengicabanga msibi ukuthi bila. Balahlekelwe bantu ngoba msibi kude la ngakusita ngakho. But ute kuNkulunkulu. Kufuna ukuthi la akhulumisa lo msibi bese ubamba lelivi lalikhulumile uNkulunkulu. Hayi nina ngifa. Bengicabanga ukuthi utawuphuma etekima afike eme bese umemeta libito lasimakathe uNkulunkulu wakhe ajikitise nesandla sakhe etikwale tilonza angiphilise kulolu lephelo. Uyabona ukuthi le ndoda le ine picture. Ngatshelwa ngomnye baba mina. Wathi yemsibi ngapho sengajika eminyango. Livi lakho nawulalela la ku radio. Mina nje ngibona indvodza lenkulu ukuthi hawu. No, akhambi kanjalo. Akhambi kanjalo. Hawu sanibonani bathandwa benkosi. Number 2 ipride. Ayisesifunde nami live eversion. Uthi but Naaman was angry and went away and said, I had the idea that he would come out to see such an important man as I am and make a prayer to the Lord his God for me. Where I find Dr. 18, I thought this man would come out and see such an important man as I am. Sigaba lomunye umuntu siyamenta angatholi tinto takhe avinjwe sigaba sakhe simgcwalise. Nikahle nenikhuluma nami futhi ngidawuphinze ngime edilesini lemsebentini wakho ngitedilesini kuwe. Ngiyambonga nje Jesu labanye bavela wephe mfundisi ngijabule nami. But ngicaphele ngai-abuse leyo power, leyo grace. Hallelujah. Hallelujah. Mina nje akungehlisi kungikhanda ngifuthi ngicole emakethe ngifuna amazambane. Shodwa mkhanze emakethe. Futhi la ngihambi khona. Nganquma. Khonza lapha emakethe. Ufuna ngani mfundisi? Hey ngifuna mahala khona emahala. Hey mfundisi ufuna mahala? Yebo ngifuna mahala. Ngimuntu. Angifuni kusuke ebuntwini. Le ndoda yaluza ngoba letinye izinto bafundisi sithi luza ngaloko ukuthi uNkulunkulu akasathi uyakuveta nje bese kuvela wena. Ithi mina bengithi utaka utatobona na indoda lemqokwa lengimi. Umqokwa kubani?
Kanti utekubani namani la? Ngibani onotekuye la? Hey kuba kusi social media ngase ngiyakushela. Manje ngeke social media inkinga. Maketali social media. Seyizikhunge ngisho nathi lemboshode sesikhungwe nje insizwe. Social media. Nokufika umuntu omkhulu la. Mkhulu. Unafika la kimi ngasilalela la. Yesisi. Uyangiva ukuthi ngithi omkhulu ngathi yelala yesisi. Usembe kwaNkulunkulu nyalo. Khumula lokwesigaba kwakho. Umelambe kwaNkulunkulu. Ukhuluma iqiniso. Dlalwa la. Phambi kwaNkulunkulu la. Alibonke amalenkosi. Lendvodza lena seyifikile ihambe all the way but seyibanjwa sigaba. Pride. Yachika lendvodza iqasukile. Sinayijika lendvodza iqasukile. Hlanhla yayo yayihamba nebantu levamise kuhamba nabo nayiya letinyangeni. Tinyanga bayathi laba ukuthi tinyanga tiketamentisa lokukhulu lo. Ngoba tentisa na tinyanga. Kwafika lo munye. Wafika lo munye wathi mfundisi. Uqinisile lento le senta tinyangeni. Hayi. Ngitsime kwento njani uthi hey bekubhetha tini bekhaya. Inyanga fika kupha umgodi. Yakupha yini? Yala kupha umgodi yabasa umlilo. Bese baqatheka bongithuma ke nababo. Asicishana lo mlilo. Akuhlalwa la ngaphandle bese kusindwa letilula kuJehova lalela nini nentashangathi hayi nani nihambile etinyangeni kukhona lokukhulu la kwentise kona wena make wena nje ungafakaza wena kusiyanyanga le yakagibeli sesihlahleni ngunu neligaba emabele yeka thule sihlahleni Lamathosa abesayamkhumbuta asikhumbula wente tinto letilukhuni kabi. Why not? Wente na into lelula na nje. Waqabanga wathi yathi kodwa vele. Bamsida. Wayibeka lapha phansi pride ngoba bamkhumbuta tinto letinkulu latentile. Angachela lenye indvodza la ite kubabe wafika baba shayela mina elicingo ngeda wathi hamba nana umuntu wena umthandazela aphile yayi yakasimelana ngeke ngisho nje leligama lakhe wathi hamba nale ndvodza ufuka ithandazela ngaphuma la endlini yamkhulu ngangena naye lapha ahlala naye phasi hey kwangisuka kwendvodza wasimelana wathi emfana wathi baba uyaphila kahle wathi hawu baba sengonene wathi na uqabanga nje wena yini lengayitshela wena mina uvumeleni nje ukuthi ngizokhuluma inkinga tami kuwe yona mfana thula asocethile baba khulu wathi yathi lento yathi ngicasuka ngathi hey baba awuphendule mina ngoba nginikhanze nihleli nongithuna lomkhulu ngale uvumeleni nakathotala kimi Masuka lapho ngambuthi umbuzo wesibili ngathi ebabe wentiwa yini kwethiselela uNkulunkulu ngaloluhlobo ngoba buwe babe abeyinyanga unginikelezane netinsito athi ngidokugada ngawugobonzele la yini wethiselele uNkulunkulu ngaloluhlobo lo ngoba lamuhla umprofeti uthume mina kuthi ngikhulume nawe ngikuthandazele awubahambe emave emprofeti wethiselela uNkulunkulu kodwa kube babe inyanga nyalo ngawukhumlile nyalo la ngamfulela leli verse leli wathi kwalusa athi indoda yakho sowufikile wabuya phansi umva wasimela wathi ngiyaxolisa sachubeka nenzaba why
hhayi ke namani lalela la ngikhuluma nemuntu la kuthi lela usuka khona kude la kunetindvo takho lotawuhamba nato kodwa lalela susa lokucabanga kwakho lote unako bese uthatha lokufika nguNkulunkulu la na kanjani uyaphumelela na kanjani uyaphumelela ngoba phela uNkulunkulu akakhuluma emanga yayibona le ndvodza iya lapha emfuleni ifika ithi njo ithi njo ithi vumbu kwesithathu kwesine ithi niyabona solo nje bathi ye baba usiteka 7 alamanye amagama livi la uNkulunkulu ligcina ngalokuphelele futhi uNkulunkulu akathengwa nangemali maqabanga na wenta tindvo kuNkulunkulu uthi uthenga uNkulunkulu uNkulunkulu akajatshiliswa imihlatshelo iminikelo lo muntu wakhona angakayilungisa indzaba yakhe naye thula mabe sesondweni yasayifumbuka kuloko ka7 yayile ndvodza yabona seyiphilile yajika yagijima yakhe Eliya seyiyomnika tipho ngiyangifunza simelane ngifunza lo munye umbhali why Elisha has to reject the gift from Naaman. Uqale wathi why Elisha didn't come out. Uhlanga bedanama ngoba akaphumanga wasuka nje wathi mfana tshela lo muntu ahamba lapha eJordan. Uthi lo mbhali number 1 uNkulunkulu abefuna ukuthi Elisha angabi tempted ngale tindvo latithwele Naaman. Ngoba bese siba tempted. Wathi nona ngathi bonekubona nje wathi hamba umtshela acwile lapha nembala nasabuya asitombhadala uthi uNkulunkulu ungayithathi le mali uthi kube kwakungithi lo yahlala ivuthiwe kithi neyensango hallelujah hallelujah wangayithathi wathanga ngayithathi wachika wahamba nayo Gehazi wamlandzela bamba sengiyathandaza uyathi uthi some of us netiqalekiso tabo umkhulu bethu tabo babe bethu labalandzela tindvo leticalekisiwe Gehazi wamlandzela uthola tindvo leticalekisiwe lalela lo nkulunkulu lesite kuye lalela le river Jordan akusiyo lelempilisile emanti ngemanti nje yile obedience akusila manti but yile obedience ngiyo lelempilisile akusiwe manti ngoba lenye into letenda singaphili we disobey the word of the Lord live la uNkulunkulu ifuna iobedience silente hallelujah hallelujah uyathi nangumfati nje uhlukubetwa indvodza akusho ukuthi nawahamba ugane usho ukuthi indvodza lo seyiwile nawe sekufanele uwe no gcina livi la uNkulunkulu kude lo wenta livi laba benkulunkulu wangabasaphumelela lo tewulenta utawuphumelela uthi hayi funza mfana funza Psalms 50 sale ngithanda Psalms 50 uthi Psalms 50 wotani kimi awusuka wena tshela makhelwane site kuye tshela makhelwane site kuye uthi wotani kimi nine nonke lensindwa kona lenikhathele uthi ngidani umuntu hayiwena site tophunyutwa la Psalms 50 funda verse 15 ngibide wotani kimi khala kimi ngethikaste khlupheka Khala kimi ngethikaste kuhlupheka. ngitakhulula
Lenye version is come to me. Okay. Ngipiteni. Ngitanikhulula qetsela. bese uyangiphumisa. Wena utasuyangiphumisa gijima kodwa uNkulunkulu kulomubi uthi. Kodwa uNkulunkulu kulomubi uthi Yini wena? unalungelo lini? Ayikho into lebhlungu njengokuthi singathi silathi uNkulunkulu ufunani ke wena? Unalungelo lini lekukhuluma ngetimiso takho? Ngoba wena uyenyanya kuqonziswa. Uphathe nesivumelwano sami ngemlomo wakho. Ingani uyatonza kuqonziswa? Ngoba wena uyakudonza kuyalwa. Emavi ami wenza ngetulu. Oh, siyakhuluma nje uchikijele ngaphansi. Wece ngetulu. Uthi ungabonalisela ube nemathe nelulimi. Uqhubeke yokwenda emabribe. Uqhubeke yokwenda yini? Uqhubeke yokwenda emabribe. Umtsibi munye netiphingi. Kodwa nje Nkosi yami ngiyathandazela bonke labo somabhizinisi Nkosi angiside. Bonke labantu labathenderishako basuke la kumathenda. Laba labangqolile abadizisako. Abasuke basala bakholwa bathathe bawathola njani? Ngoba bavaliwe ezinkulunkulu bangadizi. Indvodza inikethe umsebenzi ithi kuwe vuma ngibe uNkulunkulu wakho. Ulethe 10% la kimi matithes. 10% phela waNkulunkulu. Ayisho ngani 15, ayisho ngani 9. Vele uthi utaba uNkulunkulu wakho ngoba njalo na utala so utawudependa kimi kanti ufanele udepende kuNkulunkulu hayi kumuntu. Cethela wona mba umtsibinza abonye uyahleba uyaphinga kusho leli verse cethela wena. Ungabonalisela ube ngemathe nelulimi nalo. Umtsibinza wenye netiphingi. Umlomo wakho ulula ekukhulumeni lokubi. Lulimi lwakho lubumba emacebo nenkohliso. Uhlala ngekuhleba umnakeno. Unyembenye indvodzana yenyoko. Lokho ukwendile kodwa mina ngathula. Wena shangathi mina ngifanana nawe. Ngakulaya. Kodwa senginakwe khutha. Ngakulaya. Ngawubeka icala emehlweni akho ubuka. Sizulu sithi ngizakukulaya. Ngizakubeka phambi kwamehlo akho. Qhubeka. Caphelani lokhu ninelenetselela uNkulunkulu. Funa nginihlebuhlebule kubete nalongahle anephula aniphephise. Lokho lonikela umnikelo wokubonga uyangiphelisa. Lokho konke mangalisa yebo kuyangithobisa kuyaphelisa yonke nami ngiyathandwa bengingubani Baba was Ayete,
Nkosi yami, Nkosi yami. Aye.